Kumno perlok berok, saya sisin pat Umphniang sengop haya pi syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta sengi nge shet no da uniu jingbam da Suji. Hakani ke karai ngala shim arpela. Te dala tram ke pada. Saai kani ke Ghee si shamait. Pila ban ai da ka refined oil ru si shamait. Adem nang ta pada saber ke Mluh kendian steng shamait. Saber une samken dung steng shamait ne chili flake. Une pada ude salad dhonia bangala adep orderin. Menta pada sa ai une Suji si pela sa klek bha kumne mde bakan lang mo depan pinrit shwai kading saking bha du bakanda la mix bha la milai bha kumne mo adu bakanda la lut tu ka pila sotu hi kanda la alur ka kan salai hi ka tu ka karai pekani kala lai kumne dengan sepelai no ha ka pliang ka mat peja shwa kendian tambanai da peja pelat mo adam nang tapade ngin saya pait sa le kumne kumba batai sa shimbe shi kham kum tu sa le kumne kumba batai mo kasuk bha da ngi shet kumne sa le kumne bakan pli bha mo kani kala long kini ngala dep tu nginya sedih na menta. Umphniang ngala ada penkulit tambah mesti ban penkulit palat sul bu medium bait nai da penhe palat nai penhe penrit penrit palat mo. Te sedih emtu swash pang da kala kami siapa sa kala kumne. Nai da penki palat ngala ada kala alai sin kumne. Kani kala long. Kasuk bah ban shet ye kini jingbam ke jinglut kam da lut pet ke jing shroin na lor ban na po pade ke jam bah mop kasur jonga mentas ngiam kam da clear bah te banga set ke rendang sngo bah wanum sngo mo perlang lada via kwa ke recipe jong kani ke chutney sa ai comment haga comment section ngan sabu ke video Kublai shibun bafilai pe ikani ka video. Sengobha, like, subscribe, but share.